Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization HITO benda kasngi ka arpu atarik na itong arca arpusan hapo kajinglam u president kaseng uba don bok dekhar kilalit bani kendo ay menteri katnat penmi boarding wa Abu Tahir Mondal ban pensngo ho ban penkelano ek rukam siu tulop iki volunteer jong ka home guard ki batre hapo MECL hak bede bagani nakaliang menteri ulakular bon shimkya balban penong jingalang nakbenta kani la shai kasngi kawipat kajing dawa jongki kalong hak bede bagajing sambording hamau senram kabalapenyat de ka fetko hak banak liang kaseng kaladawa bade ban ujor FIR ka company fetko namar bakat kum kajing lap kaseng kani ka company ka saram hapo MECL kumbalai phau klur tingka bat ajing modru bak MECL ka de ban shimti hino ya ka mau senram power distribution ban pendu no e ka fetko nak liang menteri ulaong bagi FIR la dapai bat hak bede ban shimti ya ka mau senram power distribution kin sakhot de kibrio badan benta bat ke MECL bat kin sapet kumno bande kumjuru kaseng kalapan sngo hu hak bede bagajing kiu kulmar ka belait hakaleng ki jaka hak bede bakani nakaleng menteri ulaong begitu ki bamat ikani ki jingkiu palat ka belait kinet mi shaki SDO badan marja Kalian juga New Trap Integrated Territorial Organization ngilawan kendu Power Minister kejingman kendu ujungi kadai lo ban implement no ya katulok jonggi niki train home guard volunteers apo jongga Mekla Civil Defense and Home Guard Officer kani kadai bintang ya jonggi ECL mo kamdai re bro ka civil defense kat kumbangi hadin bagi yo ikini ki documents ki ba fair kini ki circular kini ki order kini ki notification ngilap ba hadu menta kini ki volunteer jong ka home guard ki ba try hapo MECL kimyo rekat kum ka bala implement ya katuka reduce proportion lende ya kataka highly skilled plus ya ka 10% ka high risk allowance but she spa ya kaneka washing allowance tengi na kalian ko jongi ni laai de kajingtro te kalong kaji kando ko bastina bana ka kalian jong power minister ulang pan kopi ya kaneka wages ka dor jong ko wages te ulai ka commitment shim ya kaneka initiative ban pengkiu ya kaneka tulop jong gini ki volunteers kandi angni kuman kumsai ho arterik or laiterik umi arcara rusau kebut jong dari ter jong MECL kala kumsai baleban menteri kamno ya kataka which is jong ki highly skilled angni kala thoma high skill category plus 100 washing allowance and 10% risk allowance per month kabomot kilada ki pun kiyo kini ki kena bi jongi ki patre ha tu ka civil akademika volunteer kimyo shutang apo katsawaja yare kimyo ke arpo tam ko ba ni pat nomor ba ho ni kan de ko ba shai mentala south house nam kan jiyo thu ya pi ka MECL hapo kan ka department jong kini volunteer ke claim recruit hab ka idea bangi wan ru nomor ngilai ba kini ki volunteers haba ki shimti ya ketika kam jong kita ke belum regular ki ba se yo pe ko ba prapo new po prapo hajar te ngi oi ko sokar kan yu ba pensiu ye kini kataru as perul ban pentri kam implement no ye kini ka an ki ba kilale ka ba kila exploit hadu kata tanda kalian jong minister ula ai ko commitment ba shimkya ye kini but hakini kisni khot wot but lashai uang ba ki show meeting ban ye kran halor kali kataga tiga menko civil defense kita leni kita volunteer kita try hapuka MECL power distribution habiye dei ko mau senram dangshen ki kanhon ba pher bat ki shnong mang tu kila yundu minister power minister tengi na kalian bajungi ni survey ni dala de survey ni langam jelio bat ni lalap ba kani ko franchise leni kata ka fet ko ka pensakram ka bakam patsio syak MECL kumbalai ko klor tengin na kalian ko kasi ni dawa yu power minister ban file FIR persya ya kanika company but kadai ban ka hagacin lam yung minister CMD bat ka MECL kidai ban shimti no ya to kanang ban la ban penwandur no ya ketika mau senam power distribution taba hadu menta kiba pro kiba yung nong to long yang kiba penenkam ya ka power distribution kadang kumba approximate hadu 4,000
Te ngi na kalian ko jungi ni penbor bat ni kentu ya ke union jong ka MCL dan nang ta ya ki sem malang jong ketu kathan ki MD bakin ya trilang ba kindawan ang soka ban kini no bat ban penya yi de ke MCL nomor ba ka franchise kala le kala pending ya kata pisah. Dan na kalian ko jungi ni stress kata bat ni yai ban ya kan dia ba ni kentu kamtam ya union kabade ban pressure na marngila ikundu iki engineer jong ka MCL kapto kan ni kiong ba kilong capable lada kiyo ya kata ka chance kila ban daka idea kiong ba rafi lada ki invest arpulak kitang la ban gener ki pen mix hadu indrupulak dan ni ka lada ka dot ka jingmas lai pos 10% ro kalian berjong ki kini ya trade pat kin mandor ban pinne penting yang kan MCL ban kalian berjong ni kiong ba yung pornustan istas ba na kuno ya ka ko ya pendo foundation Kaya pa ka insurance ya? ka insurance ka ba na kalian jong minister hulak ni siya kung ba ka FIR kila ada ay kila budian tay ta Henry ya ka ba pansimti pa ya kan ya ka mau sama power distribution kin khot itu beriu kita dan mentah kan ni MCL mat kin pek diginu kita ki lenti kriteria di bandai te tau kane ka las ka bangi ekran be kulum kane ka di gajing kiu jung pendai namar pilai i keleng-keleng undai tang hasor andre sya nong bendong kamtam sya men kane dam sya kadang mi news limba support nong men somok dan BPL hieng ki ba sna sorkan andre hantur akiu ki belai put kini kita te nilai ekran ber power minister ai ka commitment pala don kun kita ka jing kiu kumar kata kabil subaha ban limi ki asli ko ki ba hajan jong gitu ki power distribution lani kila ban lingba ki kanhon jong ki snong ki ta kila kun ye kan dok minister